ole tuna chuan Binance spot trading kan soidona tlang pui kan soidona uluk den kan ngai thla anga kan thiam ang tokin kan soidon ni chuan wallet ta khian kan luta Binance apa kan lu nu khan spot ta khian kan luta hi kan spot wallet ta kan poisa om te timayang BTC Satoshi kan nei zat te khi tikhen alo langa chuan USDT khi ka dollar nei zat po dollar som pakhat le poisa kwa kha kan ya chuan market a hen kan lu tanga spot trading kan ti dona chuan spot khi kan metanga USDT khi kan select lenga chuan ta khian coin sang crypto network a coin sang te khalo om ta ni coin sang te khalo oma tuna ri chuan dogecoin a khian DOGEUSDT dogecoin a khian in kan trade dona chu kan metanga tikhian candlestick chart alo langa kimi dogecoin khi a chart om dan alo langa candlestick om dan lo langa chuan kan buy don ani a hniam lai khian kan buy ang buy khi kan metanga chuan in khi limit ta khian market ta hen tuna a rate om lai a hin kan buy don ti na ni chu ta khian khi $2 kan ti china Binance a hian $10 a hniam bera $10 chin tal buy anga ya chuan $10 in dogecoin ka buy dona ka lei dona buy doge ti kan metanga tikhian kan leita a chuan kan wallet a han kan vakalanga kan leya ki spot a hen kan luta spot wallet a han kan valuta ki dogecoin tuna kan leikha za somruk pasari kan leya coin za somruk pasari kan lei ti na ni chu kha dollar soman ani chu tuna kan leina reta chuanin chuan a re thi second tin in thak zela khanga khan a ret kha asan lai khan kan thal le anga chuan chuta chuan profit lo kha kan nei don ti na ni chu chuanin market a hengan kal le anga kan ve en don ani candlestick chart om dan kha market khi kan meta chuan tikhian alo langa spot khi kan met le chunga khian USDT khi a khin kan select to a chuan khi coin sang crypto network a coin sang te khalo om ta ni khinga khian kan trade du na coins big te khazir chian te kha tha a dogecoin te BTC Ethereum ti vela tamla to kan thaseng lawanga khang coin sang khan hlutna a in ang lo veka hlutna an nei vekan mani khan tuna bitcoin hi BTC hi India poisa in dollars cheng nuai som pasari vela ni meka tiang chuan ania ke ta khian kan en kuala coin sang te ta khian kan sar changa kan coins kan trade du na coins ber kha doge kha ke ka sar chak doge USDT ti khi kan metanga ke candlestick chart alo lang le a khi ti khianin ke anulama chart om dan te po aron lang kan en pay thei veka king khi an niam lai ber khin kan leya chana san lai kan thal le ti na ni chu chuan wallet a hin kan lut le anga an wallet a hin kan lut ta khi dots khi za somruk paruk kan ya chuna nuaya khi dollar zat khain ziak ta ni dollar som le poisa som thum poisa som nga om ta ma tu na khian chu khi dollar soma ka lei kha poisa som nga ka lep ti na ni chu market a kan kala spot ta kan lut le a chuan ta han dot kha kan search le anga kan thal to don ti na ni chu he chu ka thal ma da ulek dona sale kha kan meta video tur me meta na ka ti ani wangin chuan market a khian kan met le anga tuna market me ka hen kan thal don ani za somruk paruk dogecoin kha ti khian sell dot kan meta kan sell tamai ta Ang hikilai ki ka kola he kan meta candlestick chart om dan kha ke
en dan khan ita khalai me khan mo chuan khi asan lai khan ni chi da khan ka hold wanga aniam lai han kan layas hi aron sang ve tewa kan thalta tahan chuan tahan kan meta chuan USDT akin kan selaka khi coins rang te kha a oma ta khan kan layanga a rate aniam lai khanin chuan asan huna han kan thal le don ti na ni chu thal malu tuk turani lawa tiang hi a chan chu mi tam tak chu mi zote po kan nianga poisa mu wat the kan tum thina poisa mu wat du na drill ru te kan pu thina khani ber lawa chuwang cha kum enga maza ten lo hol thina ni o spot ta hianin coin sang khi an lo lei khola chuan kum enga maza te an lo hol ta kum ni te lo liam te khanin entinan enge aret khalo up ve doi theini ki tu na hian dots ki wallet ahan ka pheile a dots ki 0.66 ka thal nuwa khan kan nei ka lep ve ni chu USDT si so ma ka le khat tlem chu ka hle pa ni chu reilo te ka hol chung po khan mo kha jong kha ni